Miaka-ini ya nahau kabere riria urimi wa kahua wari umithio, kaunti ya Kiambu ni imwe ya iria ciari ngumo muno, amu nikuo kwari na migunda iria minene muno ya kahua. Riria urimi uyu wambiriirie kuhaguka, andu makigarurukira gukamunya na kuingi gwa kuria kwari migunda ino, riu kurugamite manyumba ta maya thutha wa migunda ino gwaturangwo na kwendio. Kung'oa kahawa na hiyo vibarua ndio iko kwa wingi. Kama hapa sasa kung'oa na kujenga. Na hii mashamba mingi iko hapa ni shamba tu moja hii tu ndio mabaki. No riu thirikari ya kaunti ino rungu rwa Ngabana Ferdinand Waititu ni matuite kuriukia urimi wa kahua kaunti-ini ino na makaruta watho wa kugiria kahua gucoka kumunywo. Ona kahua riu gutire gutema kahua riu nitwarega. Mundu ni amenye ni turariukia kahua in a big way. Ture mbeca nyingi muno turaigiria kahua. Waititu arauga ndangigiria aria marenda kugura migunda ya gwaka Kiambu mekeguo, no mamenye gutire nyumba ingi ikurugamio migunda-ini ya kahua iria itigarite. Mamenye megukorwo magiaka kuria gutari kahua, no gutire gutema kahua thaici. Ucio ni twarega. Mundu ni yake haria hatari na kahua. Ikinya riri rigikenererwo ni aria makoretwo makigunika na mawira kuma migunda-ini ino ya kahua, no angi mari na woni ngurani. Makendia magaka manyumba maria mekumateithia, no matiraririra andu aria marutagira mariagira kahua kau ta ithui, tondu ithui niko turiagira. Kwina watho mweru makwa mundu hoti wa gwika uria arenda, na kuguo riu hoti ucio ngikirutwo hau ndikwena gugiuka wega. Kuguo hoti ucio wekirwo na wekirwo wega, andu magie na uhuru nigetha andu no marime kindu kingi. Gucokia urimi wa kahua haria wari Kiambu miaka-ini ya nahau kabere ni kibarua kiritu kiria Ngabana Waititu etikitie ni gigukinyanira. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.